Bharat Amchara Edis constituency bisa khobjak chini chahakul kami obo assembly constituency hangkai chini MLA Piniki Das Chaudhary andra klayo Edis constituency hangkai ani andra klayo keba jeng chini takhuk okra borong mana Sanjit Debbarma bono jeng chini amse guri fu jeng phaino phakya bin nog yang norok nugui manan yang go kise camera chakdi yang kise camera chakdi jeng saimang khaje bo sal komna romboi nok demand khaitomani keba bo maya bini documents or problem abo bo kaisa bini maya ni reason ngangkai jeng nuk khaike bo tongani ekdam tui chop chop ungjak gaboni jeng noma logle chini amsai ni chini posung gunjumon ADC village committee na andra je chini leaders tongmani joto borok ani inform khakya aboni agulo jeng phainai phamani agulo bono jeng onok to jeng government to phachak tangriman ni ama haita jeng to khlairime but bono jeng wati sina katrinan bag jeng permanent ya phano jeng temporary bag jeng bono tangriger khapato to phainai joro jeng bono nok kahambori nai bini documents jeng bo jeng bono samna bag help khinai gai jeng chini bobagaran naikol phang bisite bin tidurman bisite chini honorable CM ni tidurman bisite jeng bono omage jeng tin do baklai bono wati katrinan druk to jeng nok tangri naon bag anon sina bo jeng nang bobagaran belake da nang hambari na busung kha belai hamdam man bobagaran nang belai hambari sinai bobagaran bagaina jeng tin nono oma hairina bo jeng sujug manka haine jorbo jeng nono mo to just permanent do because jeng nono atkasa jeng nono nok kaham tangri mia bo nono wati katrinan bo jeng omage tangkalangka tin nok diboi haine jorbo jeng nono nok kaham bo jeng government bisite nono document samna bisite jeng rena ko kam kom hambai